Ovdje znači zakazivanje, ja nisam mogla naći bolju reč od ovoga, zakazivanje zadataka, ne znam kako bih mogla prevedem. Znači, to je odlaganje nekog procesa. Znači, ukoliko ja hoću da šaljem mail, recimo, hoću svaki dan uveče, to ima veze sa cron jobom, ali nema veze, slično je. I sad ja upisujem, znači imam jednu posebnu tabelu bazu, jobs, u ovom slučaju jobs misli na izvršavanje nekih funkcija i kažem kad stigneš odrađuj polako, znači recimo šalji pozivnice, ne znam, deaktiviraj nešto i tako dalje. Znači to ćete vidjeti isto, da kažem malo detaljnije, možemo prođemo do brzaka. Znači ovdje PHP Artisan make job, znači send reminder email queue. Znači to je sad on pravilan file, ovo je znači iz terminala, on pravi taj file i ovdje vidjet ćete kasnije implements should queue. I onda ja ovdje mogu da kažem, na primjer, tu prosleđujem konkretno usera, znači ceo taj objekat usera i kako se zove ovdje vidim, znači fine, tražim, pošto možda postoji neki ID, ne znam ja tačno, tražim znači usera, job send reminder, kažem on queue emails, znači to je neka lista metoda i ovdje znači prosledi taj posao za naknadno, a to ćemo ajde da kažem, nadam se da će biti prilike i detaljnije. Sad ovo je jako dobra stvar, Helpers, znači meni to jako sviđa u Laravelu. Sigurno ste sad pravili, kad ste pravili svoje neke projekte, imali neke posebne funkcije, gdje ste recimo inkludovali neke funkcije i sad recimo gdje ste sređivali datum ili gdje ste recimo hello, pa veliko slovo ili tako nešto radili. Znači, to se helper znači da mi tu sa nekim konkretnim stringovima ili nizovima nešto radimo. Naprimjer, helpers možda bude daje mi recimo najveći recimo skor od svih vas. Recimo, radimo sad testove i sad možemo recimo najveći skor i sad daj mi ime, prezime i nešto tako dalje. Znači, to su neke kratke funkcije koje nam pomažu u radu da kažem, na brži način nešto odrađujemo. Sad, u Laravelu postoji, da kažem, nekoliko tih glavnih celina. Najkorisnije je ono što ja vidim u ovom trenutku, to je recimo za stringove, za nizove, kažem za URL isto dobro. To će vam trebati. Šta je sad suština? Recimo, za stringove. Ja mogu da pitam da li, recimo, string počinje sa A, na primjer, ako mi to treba. Ili da li se završava sa kosnom crtom. To ima smisla, recimo, ako ja uzem URL neki i sad možda bude sa kosnom crtom ili bez kosnom crta. Ja mogu da pitam da li string se završava sa kosnom crtom. Ili da li ima www u sebi ili nema www. Da li je recimo email ili nije email. Ili ako imam recimo naziv knjige i hoću da pravim URL te knjige, ja imam helper koji mi kaže kao napravi slug, znači napravi permalink, kako god, od naziva. Znači on uzme bukvalno rečenicu ili naziv i napravi, spusti znači sve slova da budu mala, pravi razmake, crtice i tako dalje. Onda ovdje ima, na primjer, samo da vidim, baš se jako loše vidi, recimo path. Path to su putanje, znači u Laravelu postoji putanje recimo do public foldera i onda da kažem public path, na primjer slika img, recimo source jednako public path kroz images, kroz avatar, kroz nešto. Znači, taj public path mi zamenjuje putanju do tog foldera. Isto imam, na primjer, app. Znači, da vidim, recimo, da li se neki file nalazi negdje tamo duboko, da kažem, u samom sistemu. Znači, ja mogu koristiti te
te putanje. Dalje, recimo, za niz. Za niz je dobro, recimo, ako vi pitate, kao što imate u običnom PHP-u, da li, recimo, se konstanta nalazi u nizu, recimo in array, ili ako hoću, na primjer, daj mi najveći parametar u nizu, ili ako hoću da stopim 3 niza, ili ako hoću, na primjer, ako imam multidimenzionalni niz i hoću da izvuče najveću vrednost iz nekog od tih nizova, podnizova, znači ja bih sad to ručno morao da pravim neki for each i tako dalje, a u helpers, znači ja mogu da nađem funkciju koja mi vraća, recimo, direktno najveću vrednost u nizu. Samo da vidimo lokalizacija, sad to je jako dobra stvar, znači ja sad imam, pošto sam konkretno radim sad aplikaciju jednu za Audi koji ima, ja mislim, na 7 jezika i jedno, možda 20 zemalja. Meni, znači, treba konkretno lokalizacija. U folderu resources kroz lang ili lang, pa imamo sad NS messages, znači ovaj file messages nam vraća u stvari jedan niz sa svim nekim parametrima koji se nalazi na view, znači što korisnik vidi. Naprimjer, hello, u ovom failu hello, znači ima vrednost hello, a u, recimo, u drugom failu ima dobar dan, u trećem failu ima, ne znam, guten tag ili tako god. Znači, to su, da kažem, ovaj fail je u stvari samo jedan veliki niz svih tih pojedinačnih, kako kažem, vrednosti, nekih pozdrava ili nekih poruka i tako dalje. I kad ja hoću da kažem ovde, recimo, iz rute, ja mogu da vidim direktno koje je lokalizacija koja je u pitanju. Naprimjer, ako idem site kroz N, ja ću odmah vidjeti da je to engleski jezik, mada postoji sad ruta da ja ga upišem po lokalizaciji, mogu i tako. I mogu da držim ovde set local, pa kažem, na primjer, N. I on zna, znači view sad zna, da ja u stvari tražim poruku na, recimo, španskom jeziku. Ako kontroler prepozna da je to, recimo, da nema, recimo, ništa nisam stavio, onda, recimo, mogu kažem da je defaultni engleski jezik i da on čita sa ovog lang kroz N, kroz messages. I u samom Blade-u, znači, ovo je sintaksa trans, kao translate, messages, znači misli se na ovaj file, messages, i vrati mi welcome, znači misli se na, da kažem, naziv tog jednog elementa u nizu koji ima, da kažem, naziv welcome, a vrednost može da bude, recimo, dobar dan ili šta. Znači, to je lokalizacija.